land constructions land affected people committee pen perangkia mai ke padu di fulo alang roi pen arlong kang hu ponchia phan kabor ia tuma phan kinep dun long Karbi resort darbor atum surini rakrin arke baning kana farman best Karbi pol apen best Karbi pia phan amen kang wai Kardom Kabi prime tamlong penili thare sarnong klaranse non bir tang ton pen arjui kha Kidam tang phai kurini phai ke thom surini rank koira CR ni por phai cap apor malong four lane constructions land affected people committee pen manja I belong perangkia mai kang ni pona birta kat news sam long nangle Labang so mai along jismet pet kaching wai ke ahok pet land owner mati long le hem phu ve katum kachelong nang chia tangka kachelong le lapen long le hoya dui pillar ke som chok che pen ajok assistant revenue officer asai hem along asai ki sk mandal atum pen chenglok penang an arlenge thep pu kachik rong atum ali kachuen dun pen long le hem phu atum penang an kisung phunang lo lapen land owner mati long le hem phu atum ko an si long lea nam kilong nang jima ang ton pena alu peklang lap nang ji pusi four lane construction land affected people committee mai phu kiron tok bi pen konchun bantini son tiso atum Karbing non Thomas council lapen NHIDCL atum pen pherang kya thengnu tuning report padu Memorandum submitted to Honorable Dr. Tuliram Rohang, Chief Executive Member, Karbi Anglong Autonomous Council, Difu, submitted by Four Lane Construction Lane Affected People's Committee under Difu Circle, Head Office Manja, Karbi Anglong, on 25 November 2021 at Difu. Our demand to allow the landowner to verify that or check 3G by National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited, NHIDCL. Demand number two, demand for payment of compensation to the beneficiaries at a time. Demand number three, demand for erection of Paka pillar. Honorable Sir, with due honor and respect, the undersigned on behalf of Village Four Lane Construction Land Affected People's Committee under Difu Circle, Manja, Karbi Anglong would like to convey our warm greetings to you as a Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, Difu, Karbi Anglong, and on behalf of the poor and deprived people of Difu Circle, Karbi Anglong, which is the most backward people in Karbi Anglong, would like to appraise your your office so that prompt initiative should be taken to fulfill the aspiration of the people of the Difu Circle, Karbi Anglong. That as for information regarding payment of compensation for land and jirat cost of surface damage should pay at a time by the competent authority of land acquisition CALA for National Highway and Infrastructure Development Limited, NHIDCL, and the actual landowner of the affected people must be allowed to verify or check the 3G wherein the details of land, detail on compensation amount and jirat cost of surface damage, which is maintained by the National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited, NHIDCL. With great hope of your excellence and dynamic leadership, and as the Chief of Karbi Anglong District, we most respectfully would like to enlighten some issues and problems prevailing in Difu Circle, Karbi Anglong, so as for your kind initiative is highly required to solve the issues and problems. 1. Demand to allow the landowner to verify or check 3G by National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited. That the National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited is going to construct 4-lane road under Difu Circle, Difu, Karbi Anglong, and the land of the villagers are affected by the construction of 4-lane, as witnessed and observed by the 4-lane construction land affected people's committee under Difu Circle, Karbi Anglong. The competent authority of land acquisition has not allowed to verify or check 3G wherein land details of compensation amount
An amount of Jirat cost of surface damage has been noted, and National Highway and Infrastructure Development Corporation also does not allow to do so in the previous payment to the beneficiaries. The villagers or beneficiaries are depriving in getting the actual cost of compensation of land and Jirat, since they are not allowed to verify or check the exact amount of compensation of land and Jirat. Moreover, the villagers and beneficiaries have been cheated and deceived by the third party or brokers in different means and ways, and as such, the villagers or beneficiaries are not getting the Forest asai photum amithang asai ka chiklem clear jok ajaha kang huatum awar sai chuensi di fulo lang roi pen arlong la pen sangti kang huponjia phan kabor I bom hut kinep dun long birta pherangki rangsina pe ben kat news sam long birta nakole Dolamara Northern Range Skipperlo Dolamara Police Station spen kahelo kilometer cap anpa kardik lektherong adu di fulo lang roi pen kichia so tum tractor pen arlong ki pon kang hu ponjia phan bor I pono Kinep dun long alam thei pherang ke atum phan chirok tok arada atum pen ke thana tengke adi malong ke pale huchi nep dun long এটো কামটো কিটা পাৰা কৰিছে ন আমি তো আজি আহিছো প্ৰথম এটো মালিকৰ নামটো কি আছে মালিকৰ নাম মনসা এটো মানুহ ক'ত থাকে বঘাট মানুহ আপোনাৰ লগৰ কি তাৰ লগত কাম কৰিছে নেকি কাম কৰিছে মাটি কাম কৰি আছে তাৰ কিমান দিন পাৰা কৰিলে আমাৰ এক সপ্তাহ হৈছে হয় নেকি আপোনাৰ নাম কওকচোন মোৰ নাম অজয় মুণ্ডা ক'ত থাকা ডিফলো মানুহ ঠিক আছে গাড়ীৰ মালিকটো ক'ত থাকে ন বঘাট কি কাম কৰে এটা গাড়ী আছে তিনটা মান উইঙ্গাৰ আছে আৰু টেবলাৰ আছে হয় নেকি এইটো পাথৰ এতিয়া লৈছে এইটো ক'ত দিব এইটো ইয়া ঘৰৰ কাৰণে নিছে চাগে আমিতো গম নাপাওঁ হয় নেকি কিটা লেবাৰ হয় ঠিক আছে Karjo hot nang kithanduna tengke laso arlong ki buka ghat ansi ki ponji pusi nang pachini dun lapen forest asai kampen thangnat aluawe lapen kanghu ponji aphan ki bor I jia bangku amen laki munsi pusi nang pachini dun Surihini na krenar kep aning kana farman best Karbi po lapen best Karbi pi anong ekipg aphan apun achak ke chok abang phu bang phiatum amen ingbai pontanglo Karbi Resort Dorbar KSA lapen Karsa tum Surini Rakrinar kapaning kana farman Lamet Guru Lunsetimu aphan best Karbi po lapen Karbi Suarluang bong ke prangta Lamet Guru Timung aphan best Karbi po anong ekipg aphan amen ingwai etu bonta ke phalo long isi katiku kajone best Karbi po anong e alangli dengde dedlo Ladak Chithan kinang soralam Karbi Resort Dorbar atum aprangta Lamet Guru Timung aphan best Karbi po anong ekipg aphan amen ingwai etu bonta ke phalo long isi katiku kajone best Karbi po anong e alangli dengde dedlo Dong mukak Habiram rong parpathu aklam long karlitang korkan singnar lapen Kavir Teron P Memorial Football Tournament ang dun kiti kapathu ponabirta pherangke rajipe pen katni sam long birta nang pale Habiram kimu aterang atum patir pipon si non owi kimiari suatum aphan kapathu hin ansosik kapaprang thekji aphan matha ponse Habiram rong parpathu aklam long ketamtang phaikuni phaikret roxy arni pen karlitang korkan singnar lapen karlitang Kavir taru piamen pen football tournament pangching ponlo Bangso football tournament kapathu kibi ponalong kadu kawe bangkrinar ke paterang atum chepate pono lasoang bong kapathu ki thekmu chotpen angdun kiti along chepale ponse Trinity FC lapen cleared up FC angbongsi angdun kiti along chepo pono laso along hin aterangta kapathu ki thek ser ajok goal ipumpum chithapon unchotsi ki haikera mangthek patini ponji aphan tight baker chitur ponse cleared up FC atum chipai pondelo Kihaya tumaphan Karbinglong Thomas Council EM Rajutiso Ari Dengpen Trophy lapen tangka Suri Ingkoi Pajir Pon lapen Adun Tuanong Ekelong Pon laki Trinity FC Tokmuka Municipal Board Chairman Biren Taron Ahin Pensi Trophy lapen tangka Suri Kep Pajir Pon Kabeh taruh alang di lumophan nilingkang sampen nilingkang sampen bido akamta nang chung bido apen ini an ke lata ki dilo apen ningkang sampen lapene puthonang li lapusona sai ke dengji ke matha dolang manang li son
Kataksi non penengason kataksi alon kedo anse moneng ke bangi pambang ke nili anse alon se patu ji busi nili ningar lobang mata lampu. Lapen nang li football ke patu pen lapen ason kaprek volleyball cricket laposon kedeng bonji nang ning ke hang doma. Nili khela sonan ke nili ning hang pik. Ate nili khela ke thekne office tame non ke bangi smart home patheng na. Familiar to bang si sponsor lo, bang so sponsor aja ini pen. To bok terai, to bana club mat bang. Tepat tu, ke mana jalan lagi celang. Pen bang so ke celang long, baru begini tu mantap. Nangke langgeng kenangan tu, tersilahi. Kapat hulang pen alang itu sampai ke chardi mal ani hang ko saya jenis sepon lapan tadi cuma kamat ha bangke la don sona kasi sponsor atau ambang aru an sesenang kan lah ini kemudian ini kemata aku nang tu ini kemudian kemata ini kedang cuma sponsor abang punya si dulu punya ke penang ada kapat hu ini tu ini kan sponsor tu yang kan, ba ladak HK ajaran semua terang apa yang organisasi, bicara pun mau financially dorong sponsor tu dulu kita lihat orang tu kan, lalu soal dah tu nama dapat dokumen kita ni organisasi pun mampu ladak, kemarin tu mana parti siapa saya celong, non malam support pan birta mongton pasina. Why is it so hard to find sunglasses in frame that fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi, Assam. Dinamo phit puthot birta long bang thiglo. Karbi arlo ke tu achumang jantia narakhe tuma phan me lang la pen ke ong dung ka chingthura mo sarkar pen ke pangkhria jok aning ki pungalam ka chepak lang birta phirang ke onar suntimung pen kat news sam long birta nang pali mati jong chiklo ni 5 player ni all party hills leader conference song amreng MSC constituency committee a konchun bang bikrom teron pen jalin si ari sangho tumpen pen amreng constituency ke parlo moria rap arong along all party hills leader conference kangdang amai pitu damring ti labang so mai kipado arong moria rap lake chomang akhe jantia nar potumsi kidukyong me kipado dam unohut rongara tumpen kaching thura muke long dunde achok penang an aning kipong alam chithan dun ringti towar pen ke danglok ki ong dun kaching thura mu ki pithek thi lapen ratcharia song aling le karbengong thomas council nang chari poi fit ta moriara barong aphan ke thangnat kelong pon ave pusi jongpon nilitum pini ladak mure palong anang humri lo lasi dak mure palong ke dua tum panara korti atum ke dokisung lapu helo Karbi Anglong district long le aprang penang latum Karbi Anglong arlo kedo la nong put labanga panara tum kedo bos tame piniarnian setame ladak
ตัวนั่งเละตัวya film lo gari ta kewang ta une muni le tum ke do ke thak sung pik ladak sai ka chutiki latum hidita ave long le ave inglong long le do sita long le ta thang da tiki meme kai phua juang se la silang latum pini nga bang ke lang le tum da ka tiki ka son ka pre ke ave hanso lapen ar phek la son sila tum tiki lo lapen sila sichut latum chupang reng lo lapen sorkara long sakuri ke long ta ho ko pini ke long ta ho pu ke latum ke long le pin lo la sila lang le tum ke do ki sung hektik lo la pen kacharli atum ke theka tum ke dopik bos tamela tum kacharli yong kupine BA ke pas MA ke pas tum dopik setar mila tum ladak thang ta sarkar long pen awar sai pu bangke totally sin nil lo la sinil tum pini dak nang ko humri meta ning duk pik lo la sialang litum ame thang ning hang ame thang aniak long pen ningji lo ning ke hang pelen nili ka ningji kali alang litum ke pini ke ningki thia teng lo alang litum pini ka ningji bangke la hailo kongres sarkar tadak karbiang long iponga huri sike ruling wang edo alang litum stame thang kam ta claim pikang ke la penon BJP le thota latum kam claim kang elo bas tame latum ruling elo stame latum ta thang ki claim sona vela silang litum pini litum mang nang ningi dun lo non e prang pen ke wang GR ni an thu ke mane la karuling tanga party ana bang ke ladak la nong phut la bang along ke ladak pini murep arong along bang latum kaning jiga la hello ladak bang ke meeting ta ason ka prek pini la dak ason ka prek party pen ke ladak ke meeting nang dulong le pan sela tum ni lo ni tum pini ladak APHLC party pen tum dana homri wang lo la sinang ka homri pen tum nang theklong lo ning duk pik lo ke wang ni tum tuwar ke wang ule ke wang body keng pen si ke wang lo gari bengan wang lo gari bengan nang sakok wang ule la sila so tuwar bang ke lang litum la so area ke do kom se kom la irong long ni pukali kom se kom la tum rong krep ho rong krep thok andula tum chumang atum la so ilitum karbiang long ar lo ke do monsta mi lang litum do thip lo ilitum along ilitum pen kupson se lang litum ke dura pet hegi ma alang litum ta stame ke duk alang litum ning chupaning ding ke duk ano ne ning ke do stame alang litum do bom lang tapi yarnian tame alang litum long sarkar pen pu hormu ke hanga jat tabe la pen alang litum isining yitu bang la helo alang litum mo pen ar phek alam kaning alang litum la helo ning jinang kong lo alang litum ladake hanso pen ar phek sitiki chot lasi hanso bang ke la pujor long lo stame ar phek abang ke alang litum sarkar atum tiki det pen api angkalang litum ningi lo long lia pata selam ningi pun ningi tulang long lia pata selam det pen aku la solong lia pata ka selam tangalong ki ar phek hormu ta aku sarkar aphan anam tu tunang lang polote alang litum kosong si kacing turun poma pusi alang litum nang ni ridu lanjon lasi non pen ke bang jilang arni pen an ke sarkar kachari tanga racharia song aphan ke ning che thedam delu lapen hala kachuti kia hormu hansu he hu adorta avedera pot lapen karbeng no tormas konsila tumpenta ke langka pangkria pot ar phe kachujor cholang apora hut ke karbeng no tormas konsila pan medu pipon thek thelo pusi moriara parong tum ningje pon Nirmal Chauhan aphan ward commissioner pen arpu pasun se tik kachesong ing tonte pusi pinini phaipli matijong ar nile thota langsole et ari soejang ahawar arara tumpen kachesong ponthua berta kat news samlong berta nakpale Borlang pher langsole era Paramount Town Committee Nirmal Chauhan aphan nominated commissioner ke pekpon ning kang samse chepaklang thusi puthot pinini phaipli matijong surini rank koiraisi arni sitame langsole et risoejang pen chenglok ahawar arara tum pen kachesong pon pedulo School Hemawang, Karananujok, Walar Pong, Tengpiarong Hehuelong, Nirmal Chauhan go back, Nirmal Chauhan Kumatlo, Lahai Hui Alam Tek Kihi Pon, Pedusi, Kachisong Ponang Tek Chipaklang Pon 2. Sonsi Kewang Jilang Arni Sitame, Ansu se Kachisong Pon Pedu Tuji Pusi, Lang Sole et Ariswe Jang Pen, Chenglok, Rara Tumpen, Ningje Pon Ringi. Bine Berta Gala Ponsi Kang Toninglo, Dome Thakme, Kurbang 2.